Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. जीएमसीच्या कॅज्युलिटीत भलायकी मंत्री आणि सीएमओ दोतोर रुद्रेशामदी जाल्ल्या बोवाळा उपरांत जीएमसीत गर्दी पडटा ताण येता सारकी सर्व्हिस मेळना म्हूण बरोच बोवाळ जालो. मजगती आज भलायकी खात्याची वट्ट 36 पदां भरपाक मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय दिली. जीएमसीत पॅथिओलॉजिस्ट, पिडियाट्रीक, ENT धरून 13 पोस्ट जाल्यार भलायकी खात्याचे 23 पोस्ट. Appointment of 3 speech language pathologists, but 1 post for the department in the ENT, 2 posts for the department of pediatric, and 2 posts of the audiology for the department of the pediatrics in GMC. हांका पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले. 5 posts of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole हाच्या खातीर सँक्शन दिली. 19 vacant posts of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services, initially period of the 1 year and till the filling of the post on the regular basis. हे त्यांका आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला. मजगती गोवा हेरिटेज पॉलिसी 2025 मान्यताय. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुरा एक दीस एक्सप्लेन करतले, पण त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासान घेवन खंय टॅक्सीचो विशय सोडयता मुख्यमंत्री उलयलो. टॅक्सीचो विशय हांव जाता तितके बेगीन सोडयता, कांय चिंता करूं नाका. सगळ्यांक एकूच गजाल आसा, सगळ्यांक विश्वासान घेवन टॅक्सीचो विशय सोडयता. 22 जुलया सावन पावसाळी अधिवेशन सुरू जावये. Summoning of the assembly, okay, from 22 July. Bureau report, Prudent.